Sanibonani Mzansi, igama lami nginguzipho, ngingowakwaZulu, umfana wasemahlabathini, oLundi, eNhlongwane. Sengiphinde ngabuya futhi ngavakashela umfokaxolo iGeshenge TV. iGeshenge TV ke ngiyayithanda kakhulu ngoba umuntu oyangipha ulwazi. Umfokaxolo, siyakumukela siyakubingelela. Ngiyathokoza kwintokozo ukuthi ngibe nani namhlanje. Ngiyathokoza kakhulu nami. Xolo, ukugcina kwami ukukhuluma nawe besikhuluma ngendaba yomsebenzi. Yokuthi makuthiwa ekhaya kithi kwakudlula umuntu emhlabeni sesimenzela umsebenzi ke manje siqalaphi siye kuphi senzeni sayiqeda ke yangalela langa namhlanje sizokhuluma ngopart 5 bangikhumbula kahle upart 5 wethu owawuthi upart 5 wethu ke namhlanje ke Xolo ke sekuwusuku ke namhlanje lo msebenzi angithi bekade sihlaba inkomo izolo namhlanje ke sekuwusuku lomsebenzi kuyadliwa into ke bengifisa ukuyazi ke Xolo ukuthi sekusileke sisekhaya sekusileke namhlanje yini into esiyenzayo la ekhaya namhlanje soke sesenzani makusa nje senzani. Sisithokoza kakhulu ukuphinde futhi ke sihlangane la ku part 5 kwaZulu. Ngokwendawo ke nangokuhlukana futhi kwemizi kodwa ngizothatha ngikubeke ngendlela nami engazi ngawo phela imikhuba nayimiza ayifani kodwa ke lokhu ke becishe kungahlukani kakhulu. Ekseni ke uma kuvukwa angithi bekade ngingahlahleliwe ngoba ke kufika kwenziwa yathathwa ke inyama yofa kwendlini. Ekseni ke mawuvukwa kuvukwa nje kugezwe kuphuzwe ke amatiye bese kuthi ke abakhona ke nomakhelwane ke sebeyeza ke siyakhishwa ke inyama sekuyahlahlelwa ngesikhathi esihlahlela kunezinyama ezisuke ziphuma la ukuthiwa amantshontsho nje sokhona umlilo sesiyabasiwa la kuyosiwa la banikeza bakhona into ehlahlelayo kunikeze ke nabakhona omama endlini kanje wonke umuntu okhona la egcekeni ebese yadla ukuhlahlela kuthatha inyama ke ifaka amabhodweni abanye ke bayiphela esibayeni abanye bayiphela nje ngaphandle kodwa khona ekhaya kodwa nje ngaphandle kwesibaya kuya ukuthi kulowo muzi ke bona ke yiphi indlela benza ngayo. Uma ngabe sekuphela iyaqala nje ibandla ngabe liyafika ngabo 12 ngoba phela umthetho uthi ekhaya bayafanele ibandla lifike ekseni futhi kufike ngale kwa 12 kubheka liyafika mase lifikile ibandla sekuyizikhale ekhaya sesingafaka isibayeni ibandla seliyafaka esibayeni ke ibandla sekukhishwa ke izithebe kwenziwa ngokusekela ekhaya ukhishwa inyama ngendlela yakho amadoda ke kube inhloko esikhathi esiningi. Ake ngikubambe ke kancane Xabashi khona into ngifuna futhi ke siphinde sibuke la. Okay ke sekusileke kwahlahlelwa usho kanjalo. Kusekusile kwahlahlelwa kwakhishwa amantshontsho kwenzela ukuthi umndeni udle futhi breakfast yala ekhaya ngoba namhlanje kunomcimbi. All right. Ngiyayibamba ke lapho le ye breakfast ekseni. So ke sekusileke ekseni uma sesipheka ke sesihlahlelile sesiyapheka siyipheka ndawonye yini yonke lenyama ngoba uzokhumbula ukuthi uthe Xabashi iyahlukana ngokwezitho zayo ukuthi lena eyobani lena eyobani siyipheka ndawonye yonke yini ihlukene injalo kukhona eyobani neyobani. Ukuphekwa iphekwa ndawonye kuyela ngamabhodo kuyenza ukuthi amabhodo emakhulu mhlawumbe amabhodo amathathu noma amabhodo o4 iphekwa ndawonye ihlukana ngesikhathi sikhishwa kuthiwa le umkhono uyakuphi insonyama iyakuphi isifuba siyakuphi kanjalo ihlolise ngokweigaba zakhona ukuthi obani badlale obani ke babadlale uma seqediwe sekwenziwa konke lokho yaphuma ngendlela yakhona kwadliwa ekhaya sikhumbule ngafiki lapho umuntu okuyiyena osuke njalo ezokhuluma la uyazila futhi akagqoki noma kanjani mayene imvunulo ugqoka imvunulo saqala umsebenzi ugqoke imvunulo mengenayo akagqoki siyasebenza ngemsamo ugqoka nje kahle efirst keeper bese eyahloniphisa ngaphezulu ngabeka ecabeke ngabe jacket noma yini ngoba usebekhuluma nenyanya la ekhaya kufanele ekuhloniphe lokho futhi uma uthi akuyena okulele ekhaya akahambi yena uyena osuke ekhuluma emsamo uma Xolo uthi uyazila uqonda ukuthi noma ngabe kuthiwa mhlambeni ikhona indlu yakhe la khona umkakhe khona akayi lapho akayedlini yakhe manje bephethe umsebenzi zonke amabutho ekhaya manje anamathele yena alala yena uyena osuke ephethe umsebenzi ngaleso sikhathi leso uyayizila idla ngalo suku esakhuluma nabantu abadala bala ekhaya mhlawumbe ngakusasa seqede ukudliwa ke usengakhululeka uma ngabe seqede ukudliwa.
usengakhululeka ke lapho kusengaya endlela yabo kungenzeka ukuthi mhlambe akahlala naseGoli yabona manje kufanele lo thuba empiti lo thuba phela kwazi phela uyobona endlela engaze kuphele konke kodwa lo asakhuluma ngalo lapha akuloqala cha ka endlela yakhe ufune uphethe umsebenzi ukukhuluma nalezi izikhuluma nje akhuluma nazo nemndeni yonke lezalukazi namakhehla nezingane yonke la ekhaya yeah bese sisilapha ekhishini kwenyama ngaseyikhishwe ngekweithebe zakhona ukhumbule eqale ngithe lapha kusahlaje ekseni kunenyama entambama kunenyama ekhishwayo edliwa umndeni wayekhaya uyena soke phethe nasekuseni futhi mase sekuloku sekhisha inyama ebhodweni lapha uyasikwa icubu ifakwe lapha kwagogo ekwakhokho kuya ukuthi izingaki izinhle ezinkulu zale ekhaya efike esho ukuthi hayi edlanini esoqala ukudla nathi kodwa aqala ukudla ebona ukuyibona esuke nibeze lo msebenzi ningabakhohlwa nalaba abanamacala ngene ekhaya nihambe nabo feni bakhangeze nibaba ukudla ngaphandle ngoba yengasho ngenzeke usuke ushiye umuntu kanti ungaphandle ngokwamacala ibambeke xolo uma uthi xolo nalaba mhlamba basuke bengakwazanga ungena ekhaya mhlawumbe ngenxa yamacala mhlawumbe ngezithiyo ezibathile ezivimba ukuthi bengene ekhaya uthi xolo kufanele sihambe siyobakhangezela ngaphandle nje siphuma ngegede siphume ngaphandle plus siyobakhangeza ngaphandle angithi lo okhuluma emsamo uthi ningabakhohlwa yiba babaphayo ibona babaphayo abaphiwa yithini ngiyakuthola ngisazofika lapho abangaphandle badla kanjani ikhona indlela abadla ngayo laba abasuke bebengaphandle yeah lakho la ngiqale vele ngingeleke le ndaba la ngaphandle eqala ningasenziyo iphaphu hayi kwakuyinhloso yoqhatha abafana yebo iphaphu abantu abafana babephuma nephaphu bayodla kwakenzelwa idalwa engangena ekhazi namathele kubafana ngesikhathi beyalapha ehlathini bodla lephaphu zifike zidle khona ngesikhathi bebuya nje bona sesebeligcinile usiko hayi kwakuyinhloso yoqhatha abafana inhloso ukuthi kudlela laba ingane zaphuphuma kanjalo abangangena ekhaya abanamacala abo ingakho ke inhloso yephaphu yayilapho ukuthi iphaphu lihambe lodlela ngaphandle hayi ngoba sidlela nje sesipheka ngaphandle ekhaya ukuthi siyokhuliswa lapha entabeni ngoba kungenzeka ukuthi wena umuntu nomuntu unesithunywa hamba naso ukuthi wena umuntu ohamba nawe ugadile umuntu ongangeni ekhaya uhlala ngaphandle ukulinda mawuphuma ekhaya ebese namathila kuwena manje uzogxila abantu abangaphakathi uyeka abantu abangaphandle usuke usukhohlweke elikhulu ingakho ufanele mawugayile ekhaya uthela utshwala ngenkomishi obunye ufike ubuchithe ngaphandle yidoke mawufika namaswidi ekhaya amanye wahazise ingane zwahubha lezi zidlala zona khona amaswidi aphuma ngaphandle nezingane ezaphuma ziseziyakwazi ukuthi zicosheke zidle lapho mningi imkhuba ecashile lathi nesingayinake esibancintshayo labantu asebe ngaphandle ngiyakuthola xolo qhubeka xolo ngifuna ukuyithola kahle ke manje ukuthi uma ngabe ke sesiphaka siphaka ngokwezitho noma sivele siphaka inyama nje sisihambise nje nomaphi noma yipi ngifuna siyibambe lapho ngifuna ukuyithola lapho asihambisi noma yipi ngakho uzothiwa khona isitshe sasishe abafazi beduba inyama angithi usucuye enyameni yabo bonenyama yabo uthi uqondene ukuthi nansi ke inyama yomamba lekhaya nansi ke eyintombi noma ngeze kuyichaza ngoba iyahlukana ngokweindawo so ngiyichaza umunye bese eyadide kodwa khona kuthiwa yomamba lekhaya eyo auntie ke balekhaya bese kuba ke eyebandla ke le kodwa ibandla kuyazi isikhathi esiningi kuba inhloko bese kulapha ke kuba nalowo mkhola umhlubulo kuya ukuthi ke kuleyo ndawo kuhamba kanjani ihamba kanjalo kodwa futhi ke ngithi lapho sokuyisithebe esithebeni ke lapho khona isithebe esingadliwa nombani ngeke uthi ngoba umngane wami ngisona weGoli uma sekudliwa isithebe esengifaka esithebeni khona isithebe siqonene nomndeni ngoba lapha kuMama khona isithebe ufuna sidliwe omama la ekhaya sebengaphakelwa ke abanye kodwa khona isithebe uthole somama la ekhaya so anti balekhaya nentombi zalekhaya so baba lekhaya khona ke lena uthiwa ke lena ke nje isithebe esenkomo ke kodwa ke asivamiseke sinokukhetha kakhulu kodwa esembuzi sesikhethe khona kakhulu isithebe mawuthiwa nje umsebenzi osuke ugcina embuzini kodwa ke mase sekudliwe kwaqedwa ke umnomzane ke lo bathi ke ekhuluma ke useyachaza ukuthi bekwade kwenziwani lekhaya bekweyani lenyama ebelingade kenini usechazela manje ke xolo uchazela ke umphakathi omvakashele ukuthi ke ngoba besidla nje lapha ke kulomndeni bekade senza u1 2 3 yes yeah usechazela umndeni nomphakathi le nkomo ebenidla bekade kuyinkomo besigezibani besikhuphula bani emekade ke ngabe bekubani khona la engifisa ukuthi siyicakise khona futhi indaba ethinta ke uhlaba inkukhu mathiwa uzohlaba inkukhu eyendle yakho kuphela ekhaya awusibeme ngisho kuthiwa sihlwa somgwaqo usimeme endle yakho ithi ziyashiyana imbuzi
usungakwazi ukusithinta nathi la siseduzane ngeke ulanda abanye kwaceze bomndeni inkomo akusiyona lekhaya inkomo eyesizwe sonke imbuzi yomndeni imbuzi yomndeni kodwa inkomo akuseyona yomndeni ngoba inkomo sokusumeme ngisho umuntu okaceza umuntu okubi shuthi sekuyisizwe ingakho ingahlatshela esibayeni endlini ihlala esibayeni abanye bayihlala ngaphandle usumeme wonke manje umuntu ingakho ungafanele abantu balekhaya ningahambi lekhaya sesibashayile kukhona umuntu osuke eminye isidala lekhaya mhlawumbe umkhulu wezwana nomkhulu wakabani nibone nje umkhulu eseqhamuka umkhulu osuka kude kanti umenywe umkhulu wayade umngani wakhe ngesikhathi abantu sibaphatha kabi mhlawumbe siyadinwa ingloza lekhaya ukuthi nakhu basesimema abantu ukuthi abasodla yaziqaphashe ngiyajabula kakhulu ngithemba ukuthi umbukele emakhaya osibukayo uyathokoza naye lokho okushoyo ukuthi uma ngabe kini kukhona umcimbi enwenzayo kini akekho umuntu ofanele kumbeka isandla osuke efikile ekhaya kini bafuna bonke abantu abasuke besekhakini ubanikeza inhlonipho ngoba uyayichaza kuxolo ukuthi ungathola ukuthi lo muntu nombukela phansi noma umbuka angathi mhlawumbe udelelekile umuntu osuke emenywe yidalwa zakini ukuthi akabe khona wena mawusumshaya noma mhlawumbe umphatha kabi usuphatha kabi isidalwa sakini lesi esenza ukuthi akafike ngiyakuthola uthola ukuthi ngoba sona singakwazi ukuyicoshela lo muntu yena ozocoshela lesidalwa bakudla yena nje sekudla lesidalwa masibone mhlawumbe ukuthi useyaphazama asimcele simthathe simkhiphele ngaphandle hayi usungahamba ngoba mhlawumbe kodwa masedle kakhulu sibone ikhonda ukulala simlaliseni masedle kakhulu mhlawumbe usiyamkhipha umuntu bese yalimala asimlalisi kodwa asikubalekele ukuthi sibashaye enjalo ke ndaba uma isebikile ke umnomzane ke khona ke mhlawumbe usiyaqala ke uyagiya bakhona uyagiya kwenziwa lelo siko lelo kumnandi bekikize ke umama ngendlela ukwenziwa ngayo okunye ke futhi engifisa okunye buyeqhamuke lapha nalapha kukhona nje manje sikukancane sicacele isigane sesithathe izingane zabantu sizohlala nazo emakhaya uma senza imisebenzi kunezinto esingayithinti la ekhaya lezo ngane ngoba phela akuyibo amakoti bala ekhaya laba yingane nje zabantu ezisuke zizosiza kufana mathiwa kushoniwe la ekhaya uma kwakhalwa lo muntu loyo uphuma ngaphandle akufanele ifice isililo sala ekhaya ukukhala ekhaya kuqedwe uma ngabe futhi sekuzofihla futhi uyaphuma futhi ngisho ukuthi omakoti laba ke sesasabiza omakoti kodwa ke leyo oyiqalayo sizoyikhuluma le ngizobuya nje ngizokuvakashela noma ngimeme wena sihlale nawe sixoxe ngiyathokoza kakhulu ukuthi uyiveze kodwa nayo kodwa ngiyathokoza ngifuna sixoxe kuyigoqa lena yosuku lomcimbi Okay njengamanje sesikhona amaphethelweni bekuwusuku lokugcina namhlanje kwakwadliwa kaqedwe kwenziwa yonke ke into awusungaphili futhi umsebenzi kusasa sekuthiwa ke izithebe ke kusasa ke ekudla amanqina ke lapho ke kwenziwe lo befike futhi nomakhelwane abaseduzane befike kukhishwe kokusasa qhubeke kube mnandi qhubeke kube mnandi khishwe kusasele kudliwe kujatshule kanjalo so sekusuku lokugcina ke lo kodwa thina ngokomndeni akabe nosuku lokugcina ngoba phela funa mhlawumbe kudlule izinsuku ezimbalwa kuyekuthiwa ke ungayiqedi inyama notshwala bakho mhlawumbe kunezazi namakhehla ayisahamba kancane wakafiki wena uyitshela namhlanje manje ekuthiwa ke sikudla amanqina sekuphelile ingakho aba isinceke eyihlala bakwenzele ke mabefika befike bekwazi bekhuthuluza noma mhlawumbe abakazi ukuhamba basahlele emakhaya abo ingakho kufanele inyama ingasheshi iphele sithi kudla amanqina inyama esiyaphela akube khona inyama ezokuhlala izinsukanyana mhlawumbe nje noma umsasazi umamsamo wophuza umamsamo yokusetshenziswa futhi umamsamo ongaphuza sesophuza nje thina ophuza izingane esuke seyithombile kanjani okay mase kudluleke izinsukana ke ezimbalwa amathambo uqala engalahla la mathambo la eqoqwa bese ethathwa isuke esibayeni ufike kubasa umlilo bese la mathambo lawa ke faka emlilweni lapha ethatha umamsamo uthiwa vuvu lawo bese uyachithwa ke esibayeni wawungaphuza kumamsamo ngalezi ezikhathi ke njengoba sesuphuza kunezici zakhona esuke zikhona kumamsamo ingakuthiwa uphuza umuntu osengathombi nogogo usuke umkhulu usuke engasakwazi ukuthi usesangathola abantwana oyizali zakhona angubambe mfowethu ngicapashe ngiyathokoza kakhulu kodwa futhi ngifuna ukumema ababukele emakhaya ukuthi lolu lwazi oluvezayo awushilo wathi hayi ukuthi uperfect usho lokhu okwaziyo manje ngiyacela ukuthi uma kukhona umuntu osibukelayo mhlambe naye onolwazi oluthile siyamcela
ukuthi asiphe lo lwazi makukhona lapho mhlawumbe ngathi sisho khona wrong asicorrect ngoba inhloso ukuthi kufunde abantu ukuthi ngokwesintu suke senzani mase kufundisa izwe sonke futhi singakuthokoza nokuthola umuntu ekhaya osibukelayo ofisa ukuyichaza naye mhlawumbe olunye lwamasiko esinawo naye futhi asithinte ngoba sizoveza ukuthi sitholakala kanjani asondele simmeme sihlale naye kunjalo asigoqe ngokuthi ke uma sekudluleke izinsuku ezintathu uyaphinda futhi uthathe inkukhu noma uthele inkukhu ubonga umsebenzi uthi siyawubonga umsebenzi obekade wenziwe la esingeza ngakhona kahle siyashweleza siyaxolisa besicela ukuthi nisiqondisele sizingane khona esingakwazi okunye siyashweleza ngalekho lelijuba esiliphethe usuqedile kanjalo umsebenzi kathi seseliyadliwa ke awusekho umsebenzi ongathi mhlambe usonzima kakhulu lapho bese kuthi ke ngiphinde ukuthi la enyongweni yale nkomo ade ihlaje ifakwa umuntu kade enza umsebenzi ayifakwa noma ubani kodwa ifaka umuntu okuyena enza umsebenzi ngabe mhlambe ubaba ekhaya usahamba ingane yakhe efaka umsebenzi kuleyo ndlu leyo asibonga kakhulu Xabash ngiyabonga kakhulu Mzansi asibonge kakhulu igama lami ngingozipho ngingowakwaZulu uMC uMC wenu enhlezi nimbona lapha nalapha ngiyathokoza kakhulu ningasiqasha noXabash naye ningamsondezana ngimbone naye phethe ezinye naye inhlelo naye uXabash mina ngiyatholakala ngingozipho wakwaZulu uMC ngiyathokoza kakhulu Xolo angane makhona befuna ukubosafuna ukusho noma mhlambe si right manje ngicabanga ukuthi ke khona abantu esikhathi esiningi abenza umsebenzi omkhulu abasala ngaphandle bengavese ngakhohlwa ukubunga lensizwa le kuyona engale kuyintambo ke engale kwemshini kuthiwa yibhela labantu laba ibona asobephethe wonke lo msebenzi esiwenzayo kodwa bayakhohlakala kwezisikhathi ukuthi bebonge sibonga kakhulu ke lapho kuyibhele yenye efunda insizwa le enalo futhi la ephusha khona kakhulu zonke lezi zinto lezi esuke sikhuluma siyabonga kakhulu sithokoza kwakho nje ukuthi nje ulike ke lapho ku followers athokoza kakhulu Yeah asithokoza Xabash mina ke ngokutholakala ke Xabash mina ngitholakala enambeni ethi 082 069 7470 ilapha abantu abangangithola khona sithokoza kakhulu nafuthi yakwazi ukuthi ungithola khona ke lapha ku 076 75 96 115 076 7596 115 la ungakwazi ukuthi usithole khona sikwazi silekelelane lapha nalapha nawe ukhona okuphethe ungasiza umphakathi uvele obala size kuwena sizokhona umphakathi siyathokoza siyabonga